Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go isa jalo bokopano jwa ditshupo tsa merero ya tsa papadi ya Swakopmund International Trade Expo e tla tshwarwang mo tsatsing la kamoso. Tautona le molekane wa gagwe ba tla nnela dipuisano ka dikgang tse di amanang le tlhabologo le botsalano jwa mafatshe o mabedi mmogo jalo le tirisano mmogo ya mafatshe a Botswana le Namibia mo mehameng ya tsa temothuo mesepele itshireletso le ditlhaeletsano jalo. Motshwarela tautona Dr. Gefense Mzunila o na ile go laela tautona le ba mompatile mo letong la gagwe go ya Namibia ba akaretsa mohumagadi wa ga tautona Neo Masisi mmogo le matona a mangwe a puso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa tshedisitse bo Ramthimkhulu ba ba tlhokafaletseng jalo ke motsadi wa bone mme Sekgabo Victoria Molefe ka matlhatso. Tautona o na patilwe ke mothusa tautona Reslam Batsogwane le matona a mangwe a puso mmogo le bagolwane. Mme Molefe ke mmaagwe tona wa tikologo le bojanala Red Dumzweni Mthimkhulu. Go bolela fa mme Molefe yo tlhokafalang jana le dingwaga di le 70 le bofera bongwe a lwetse ka lebaka lo lokhutshwane mo mme Molefe o tlogela bana ba le 7 mme o tla boloka kgwedi eno e le malatsi a le 6 kwa Tlwaneng. Wetsori nele di atametsing ka jana pego eo ya loso la mmagwe Mthimkhulu e sena modumo ke dumela kere re tla boela go yone mme ga re tswelela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa khotse tautona wa pele wa Mozambique Dr. Joaquim Chissano go ba amogetse taletso ya gagwe le go nna mongwe wa dibui tsa tlotla tse di neng di bua ka botshelo le ditiro tse dintle tsa tautona wa ntlha wa lefatshe leno la Botswana se seretse kgama ka letsatsi la segopotso sa gagwe ka tsatsi la mosupologo. Kgwedi eno e rogwa maabane jalo mono tropo kgolo Gaborone. Tautona Masisi re leeto la gagwe mono le nonotshaditso tse di teng gareng ga mafatshe o mabedi tse di tswang go lowe pele ga boipuso segolobogolo ka nako ya mafatshe a lola kgololesego. Dr. Chissano o na lemoga le go leboga seabe sa lefatshe la Botswana ka nako ya lefatshe la Mozambique le lola kgololesego segolobogolo fa le ne la amogela tautona wa lone wa pele Re Samora Machel ka nako fa ya fana tshabetse mono kwa toropong jalo ya Francistown le ya Lobatse. Fa le mono Dr. Joaquim Chissano o na kopana le gona go buisana le tautona wa pele Dr. Festus Mogae. Godimo ga mo Dr. Chissano a re jaaka fa lefatshe leno le ipakanyetsa ditlhopho tsa monongwaga go botlhokwa go netefatsa fa e le ditlhopho jalo tse di gololesegileng. Wetsora tswelela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la Botswana le tla tshegetsa phetogo ya boraro ya lekgotla la UN ya mafatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe jalo ke mafatshe ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga. Tautona Masisi o buile se ha kopane le moemedi wa mafatshe a tlhabologang ebile e le a dikaganyeditswe jalo ke mafatshe mme Rabab Fatima yo a kgotseng tautona mo boemong jwa lekgotla la mafatshe la UN go bo a emenokeng ditiro tsa lekgotla le go bo a dumetse gore lefatshe leno le tshegetse phetogo e ya mokatakata. Phetogo e neela mafatshe sebaka go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di teng mo mahatsheng a tlhabologang ebile di dikaganyeditswe jalo ke mafatshe le go tshwaraganela go betla bokamoso jo bo phophamang. Mo nakong eno mafatshe kana lefatshe leno le tshwere bodulatiro jwa mahatshe a LLDC ka jalo go tshegetsa phetogo e mono e tla bo e le phitlhelelo e tona ya lefatshe la Botswana ka e tla bo e le lantha e tshegediwa mo kgaolong ya Aforika. Go tshegediwa ga phetogo e mono gape go raya gore thulaganyo ya ditiragalo e tla bo e dumalanwa mono abo a neelwa leina la the Gaborone Program of Action. Godimo ga mo phetogo e tla bo e tsene ke botautona ba le 30 mokwaledi mogolo wa UN le mothusi wa gagwe baeteledipele ba makalana a UN le batho ba heta dikete di le pedi 2000 le hatse ka bophara. You have got tremendous convening power, which I saw in COP last year, where you were able to bring all those leaders to the room. And I'm also grateful to you. I mean, because of you know, we have now in the new program of action a priority area on climate change, the unique challenges of the climate change of the landlocked countries. And Excellency, just to let you know that
we have the new program of action, which has been agreed by the General Assembly, by the PrepCom last year, and will be formally gavelled in Habarone. And I have to commend the leadership of your ambassador and her team in leading the LLDC group in the negotiations. And you can be proud of this new program of action. It is a program of action of really actions. I think we'll be breaking new grounds. There are some clear actions, targets, and deliverables. Everything that you do with regard to the LLDC's trade, transit, these are all WTO related. There is a clear deliverable asking for a new funding mechanism for the LLDCs for their infrastructure. There is, for instance, asking the Secretary General to set up a high-level panel to look into the freedom of transit of LLDCs. So there are many such very good deliverables. So you can be very proud, sir. This will be the new program of action for the next 10 years for the LLDCs. There is a lot of excitement. So after we go back, the Secretary General will be sending out the new invitation to the heads of states and governments, to all even member states. Bani ba motse wa Phuduhudu kwa kgaolong ya boteti ba re ba tshwengwa ke diphologolo tsa naga tse di busetsang temothuo ya bone kwa morago. Se se supilwe ke kgosi ya Phuduhudu Rre Johanne Kwengare fa ne a bua le babegakgang jaaka ne ba ile gone ko motseng o ba o etetse go ya go utlwa gore batho ba moko ba tshela ka tsela itsiang le diphologolo tsa naga. Maranyane Samakata wa bega. Motse wa Phuduhudu ke motse wa Basarwa o fa gare ga mafelo a diphologolo a makgadikgadi le Nqaipen. Bontsi jwa banni ba motse o ba tlhokomela ke puso ka dithuso tsa batlhoki ka ba sa bereke, mme maiteko a ga ba tswele mosola ntateng ya diphologolo. Ra phakisiwa dikgomo, ra phakisiwa dipudi. Ka jalo council e be dira e water hole e re bitsang Jojo bo ba Jojo tank gone ko ditanka tseo ma ditoudi di thubetse ruri. Ditoudi di thubetse ruri ditanka tseo tsa modimo gore ga gona ga toisa senyente le ba re reng ke ba disa diphologolo ba wildlife ba ba lela se segolo ka gore ga gona trata toudi a tsena di thuba trata e di latela gore ke le ra re dira bo elephant proof di botale di a gona go epa dintsha concrete ele di latela kwa di tsena so ka bona tshenyo ya ditou gore ntse ja mo masimummo di a tsena di a taga di a tsena ditou di a ja bo sala o ipoteri o bonna hela yanong ke ra gore ke tshenyo e tona hela tota e dirwang tshenyo tona ke tona tota e dirwa ke tsone ditou. Moeteledipele wa lekgotla le le ikemetseng la Human Wildlife Foundation a re go botlhokwa go rutuntsha batho ka tsela e siameng ya go tshela le diphologolo. Ba bona gore re ne le lekgotla la gore how best we can create awareness re rute batho ka kwano gore ha re tshela diphologolo jana ba solwele le gone gore bone ba ka ira ka tsela e ntse ja ka gore ke batho ba ke ba limbarui ba ile gore ba tsama mo nageng e ile gore itetse diphologolo naga e ba bata dijo mo go tsone go na le noka ka kwano ba gaitso ile gore ke dijo mo teng diphologolo le tsone di nwa metsi mo nokeng ya no ke gone gore re ba rutegela ba itse gore ba gaitso ha le tsama le a go dinokeng mme le itse gore go na diphologolo di tshwana le bo dikwena. Go dumela fa le mo le leteletsweng na diphologolo e le nngwe tsela e ka babalela matsholo a batho le diphologolo le yone naga ka dipalo tse di feteletseng tsa diphologolo di tshwana ditlou di baka tshenyo e feteletseng mo nageng e bile di le borai mo matshelong a batho. Maranyane Samakata, BTV News, Phuduhudu. Re tswela le dikgang tsa diphologolo. Mookamedi wa Okavango Research Institute Rre Joseph Mbaiwa a re go botlhokwa gore merafe e go banka bojanala e rutuntswe ka methale ya go tsamaisa kgwebo gore ba tle ba kgona go bona dipoelo tse di bonalang jalo. Professor Mbaiwa o ne a bua le babegakgang kwa Mtšheng kwa Maung jaaka ne ba etetse kgaolo eo go ya go bona gore merafe e boelwa ke eng mo kgwebong ya letsomo e jaanong e letleletsweng. Maranyane Samakata wa tswelela. Kgaolo ya Bokone Bophirima ke kgaolo e humileng ditsatlholego jaaka diphologolo tsa naga, dinonyane, metsi le yone naga. Ka lenaneo la tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng go tlhabolola matshelo a batho, merafe e farologaneng e ntse e dirisa letsomo le le ka fa molaong go akarediwa ya bojanala jwa go kapa ditshwantsho go itirela letseno. Professor Mbaiwa a re merafe e ne ka roba go gaisa fa ba ne ba na le dikitso tse di maleba tsa go tsamaisa dikgwebo. These guys have
the necessary entrepreneurship skills, marketing skills, tsa gore ba ye ko UK, ba ye ko America, ba ye ka ba go imarketa. And gore the lack of that skill e ra gore go ne le bothatanyana mo dikgwebong tsa bone. The management skill kana wa re bua ka ha bua ka bojana la mo kgaolong ke kwana rua ka madi a kgamatsa madi a mantsi di million mi o bo tsa batho ba ileng gore gongwe thuto ya bone ga e kaloka o ithela le gore one madia ga a tsena go nna mathata. There's a lot of misappropriation, misuse. mme fela merafeng dira bontle ka dipoelo tse ba di bonang mo bojanaleng. E ra gela ba godi manto ka madi a letsomo re tsena bana dikolo tsa di-tertiary ka madi bone a diphologolo re ha bagodi madi a 700 kgwedi ka one madi a trust re ha masiela a 700 kgwedi ka one madi re na le go ka tsengetsa batho metsi mo motsedi standpipe le trust motse mongwe le mongwe ra go kela motse ke ra household re tsengetsa metsi. Re na le an ongoing project e ra gela jarata nngwe le nngwe toilet. Re na le an ongoing project e simolotse last year morago ga go itemogela gore motakase wa BPC wa go goroga kwa ne ra wayara di household di ka nna 56 re di wayara motakase so far tse dingwe setse bile di lightile ke ba BPC rona the wiring part of it re headit re emetse BPC go ka lighta engwe re dira re le trust mo motseng ke go tsenya bana dikolo on yearly basis re na le gore bana ba ka ikopela sponsorship from the trust we ikopela from sekolo so se bata o tisa di quotation a be trust ka go duelela le the monthly allowance. Mo godimo ga gore letsomo le tlisa letseno letsomo le jwa gape e lengwe tsela ya go lala dipalo tsa diphologolo tse di tsweletseng ka go gotlhagotlhana le balemi barui ba kgaolo e. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Lephata la banana bomme tshameko lengwa kwa Maung la betse moletlo wa ngwaga le ngwaga wa tapo ya madi a 115,000 pula. Moswarela mookamedi wa lephata leo re Tshepo Letšwiti o supile fa moletlo o tsamelana jalo le maitlamo a bone a go tshwaraganya metshameko le ngwao. Re Letšwiti o buile seo kwa Qaqapa kwa moletlong o rulagantsweng jalo ke lekgotla la Okavango Kopano Mokoro Community Trust OKC.OKMCT. Mareta Kaisara wa bega. Moleto wa Tapua o tshegetswang ka kgwedi ya Seetebosigo ngwaga le ngwaga kwa Qaqaba ha gare ga makgobokgobo a Okavango ke moleto o ipelelang ngwao ya baei wa akaretsa botaki le bodiragatsi ja dipina tsa ngwao ya seei dikgaisano tsa nkashi kgotsa mabelo a mekoro le diletso tsa setso ena le di-value chain tse le gore banni ba motsona ba ka itshetsa ka tsona ke ra gore event ya go nna ha re tsa re isa go godimo e tsisa bajanala ba ile gore re ba bitsa domestic bile ena le kgonagalo ya gore e ka tsisa bajanala ba ile gore ba tswa kontle re tla thusa bone the organizers gore re formulate the rules and regulations tsa gore di ka tsamaisa event ya go nna gore ba tlotlo ba kgona gore ba e tsamaisa sentle re le mo gore re tshwaraganya le ba KMCT le ba bangwe hela jalo gore re dirisane mmogo gore re thusane gore a bagolo ba ka se ka ba neela bana di skills tsa go diragatsa other ke di crafts botaki kana go tsamaya mono ke le tour guide. Moleto o kaiwa gape fa o thusa mo go thabolleng bojana la lengwao ke gone go leka go tswakatsakanya bojana la jwa rona ke gone go leka gore ka sekgwa gate go te differentiate your product re leka gone gore re ipharologanye ka bojana la jwa rona re leka go supetsa Batswana hela le ba bangwe e seng Batswana gore makgobokgobo ke eng ke kgona go bona dihatego tse dišwa e le lantha bata mo Qaqaba bangwe ba letse ba utule ditaudi le la bosigo bangwe ba letse ba bone dinare di bapile le mantu a bone me ke yone purpose ya Qaqaba. Parati le balatedi ba moleto o ba re ba eletsa go bona o godile go nna nngwe ya meleto e meletswang mathe le hatse ka bophara me gape o thame ditiro le go tswakanya itsholelo ya banni ba Qaqaba. Mareta Kaisara, BTV News, Qaqaba.
balemi barui ba kgotaditswe jalo go inaakanya le tiriso ya maranyane le methale e mepšwa go itepatepanya le seemo se se sa iketlang sa bosa se se felelang sebaka luba. Seo se builwe ke molomanya ditirelo tsa temothuo ko kgaolong ya Letlhakeng Rre Thomas Tadubana kwa pulosemmusong ya ditshupo tsa temothuo kwa Motokwe Bošeng. Rre Tadubana o ne a ikuela mo balemi baruing go tlhoafalela go tsamaisa temo ya bone kana temothuo ya bone jaaka kgwebo go thusa go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Pego ka botlalo ka Lucky Tote. Ditshupo tsa kgaolo ya Motokwe di sale di simolosiwa semmuso ka ngwaga wa 2017. Ditshupo tse go tlalisiwa fa di rulagantswe ka tshwaragano ya mokgatlho wa Motokwe Farmers Association le morafe wa motse o. Mme fela monongwaga go supala fa bontsi jwa batho bo sa kgona go tisa leruo la bone mo ditshupong tateng ya luba. Jaanong ke sone se ke reng re tshwanetse gore re inaakanye le methale e mentšha e re kgontshang gore re tle re ntshe maduo le a bontse go le luba ka gore yaka le kaela thoko go lebega mo kgaolong ya rona ya Botswana re nna re le mo lubeng. Yaanong a re dirisa methale e mentšha go ya gore kgontsha gore re nne re tshele re nne re rue ntse go le luba. Dikgwetlho tse di harehireng mohama wa temothuo mo kgaolong ya Letlhakeng di malwa. Na le mathata a bojanjo ga te tolela mme le go kopa reta di bone bile le moeteledipele wa lephata go dipatlisiso a di dirwe ke le bana lephata le le nonogileng la agricultural research a ke tsole lephata la tele sampe le teng ngo so tsebora bo some wa bo 10 da la mathata a bojanjo bo thabanjo. Go na le melemo e kgonang go se lwantshe mme kana melemo e batla e le gore wa spraya mme maloba jale ne re dira demonstration ya sona ne ra dira demonstration go kgaolo e nngwe ka gale re le ka go suporo ka selaola ya ga re o se spray gore mme a o spray ha mo he wa spray a gona le lenaneo gore o boele o spray. Banana ba ne ba rotloediwa go inaakanya le temothuo le gone go tseela malebela mo ditshupong tsa kgaolo ya gantsi tse di supang kgolo ngwaga go ya ngwageng. Gore o tshwanetse go bo le monana yo e leng gore o na le passion mo go se o leng gore wa se dira gore o se kwa leka gore o sene mo businesseng ya thuo hela ka lebaka la gore o bona tsala ya gago a le mo go yone tshwanetse gore o bona le passion. Ha ne se ka ditshwara godimo re ka borena le tautona wa lehatshe la rona re Paul Kagame jaanong ka maswabi ga ka gona go na le rona mme na a lebitse gore a tle go nna le gore le bone bogolo ba ditshupo tsa rona gore di lemogiwa ke batho ba le bogakala bokae ebile ngwaga o ne o re lemogone gore tla be re na le baeng ba ba tswang go the Royal Scottish Agricultural Association o lehatshe la mo mosadinyana ra ba laletsa ba re utlwa le tsela ba re mme re batla gona gape batho ba ira so seo ka go sonela go tswa mo gone gore re tsamaisa dilo jang le tshwana jang. Re sa lefo puso e tsweletse ka maiteko a go rotloetsa tirisano mmogo ya bana le seabe mo mohameng wa temothuo go thusa go bula diphatla tsa mebereko le gone go tlhabolola matshelo a Batswana. Lucky Tote, PTV News. Ntsele mo go tsa temothuo balemi barui ba rotloeditswe go dirisa mananeo a puso a tshwana le temo le toto le thuo le toto ka jaana puso e ikaelela go tlhabolola dikgwebo le go ba batlela mebaraka. Tona wa temothuo ebile e le mo palamente wa kgaolo ya Shashe West Rre Fidelis Molao o rotloeditse seno mo thutopuisano le balemi barui e neng e tshwere jalo kwa motseng wa Shashe Moke Bošeng. Pego ka botlalo ka Abigail Matorobo. Lenaneo la thuo le toto le na le dikarolo di le 30 tse ka tsone barui ba ka itshimolelelang dikgwebo tse dišwa kgotsa go godisa tse ntseng ba di dira ka maikaelelo a go thusa balemi le barui go nna le dikgwebo tse di itshitsetseng ebile di dira dipoelo. Tona Molao o ba kgothaditse go tsamaisa dikgwebo tsa bone ka tsela e lolameng go itsa gore di phuphame. A lot of times we fail, especially small scale businesses, because we don't know how to manage and handle finances. Re kopanya hela how madi a kgwebo a tsena shopong o reka drink, you don't document. Ko bohelong you are unable to detail your profit and loss, the inputs and the outputs ga go kopana. Then you go o wa go batla madi a wa batla go senda go kae ba re tisa dibuka tsa go re bone ga dio
ba go busa rola mo tlhogong se direct timile madi issue le one ya gore we don't document, we don't keep our books intact. Dikgwebo tsa temo le thuo di tlhalosiwa di na le dikgwetlho tse di farologaneng. Challenges that we face in the northern side ke gore ka kwano the main challenge is issue of foot and mouth. Like we are near the country Zimbabwe, where mostly they're affected by foot and mouth. And mostly that challenge, the other challenge we face is issue of water. Unlike south. The northern side of the country, underground water. Mostly our paper sidiba. If you are lucky, you go above 5 cubic. Mostly is less than 5 cubic. Of which at times retusha ka gona re baosa. Kitso ke ngwe ya dingwe tse leng gore ke bona gore ga o sena tsone o felletsa o latlhegela thata mo go diragetseng ga gago o le molemi. Ke bua jana ka gore itlhele re ntse o bona gore gongwe bolwetse kibo bo go athekile mo famo. Jaanong itlhae gore motho o simolotse temo and then a ba tsamago ya go nna go le go sele a sena kitso e maleba kgotsa e ka mothusang gore a kgone gore a nne le maungo a rileng. Balemi le barui ba gakolotse go fetola ka fa ntseng ba dira dilo ka teng ba tshwaragane le go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Abigail Madorobo, BTV News, Shashemoke. Mewe tswale gona o tsubang se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la bobedi ga re tswelela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa ngwaga wa 2023-2024 e le wa luba morago ga dipula tse di boutsana ka jalo puso e dule ka ditsela tsa go thusa barui mo manokonokong a luba le pego e tswang go lephateng la temothuo e tlhalosa fa puso e tsere tshwetso ya go fokotsa ditlhwatlhwa tsa dijo dingwe tsa leruo ka selekanyo sa 30% go simolola ka kgwedi eno e rogwa go fitlha ngwaga o tlang ka kgwedi ya Ferikgong e ya fifing. Pego e tswelela ere melemo ya leruo ya bolwetse jwa kgofa le jwa senkobo e tla fokodiwa ka seelo sa 50% mo dikgaolong di tshwana Chobe o Kapangong ka Miland le mafelo a mangwe a go ka tlhagoga malwetse teng. Godimo ga mo mafelo a nang le tlhaelo ya metsi a tla thusiwa ka kgokelo ya metsi le tiriso ya didiba tsa puso ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Wetsora tswelela Makastrata yo mogolwane wa kgotla ditsheko kwa motshodi Queen Mwanga o ganele go letlelela moruti wa kereke ya Divine Anointing Church International go itse Kgosi Mojadigo tetla ya go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo. Mojadigo le biswe melato e le mmalwa ya tlhakanelo dikobo e le mebedi e le ya thubetso fa e le mebedi e le ya go tlhakana le dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Megadikgang wa Botswana Television o nkutlile Thamage a re tsipori le kelobelo Marutari Kinamile. Mojadigo o ne a romelwa go kgolegelong ke Makastrata yo mogolwana kgotla ditsheko ya motshodi Queen Mwanga kgwedi e fiting le 20 ka nako e kgotla e neng ipaakanyetsa go ntsha katlholo mo kopong e dirilweng ke Mojadigo ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo. Mojadigo o lebisitswe melato e le mebedi ya thubetso le le mena go dirisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 18 mo go tsa tlhakanelo dikobo mo ngwe dikgang tsa di lebisitsweng. Dipampiri tsa lekgotla di tlhalosa fa re ka kgwedi ya Ferikgong le 8 monongwaga mosekiswa go itse Kgosi Mojadigo o na tlhakana dikobo le mosanyana mongwe ntleng ga tumalano. Fa ntsha mabaka a leng kgatlhanong le kopo ya ga moruti Mojadigo ya go emela tsheko ntla kgolegelo motlhotlhomisi wa kgang e o tlhalositse fa basanyana botlhe ba go belelwang ba dirisitswe botlhatswa mo tsa tlhakanelo dikobo e santse e le bana mme go tlhaloswa fa e le mophato o neng o thusa go amogela baeng go kerekeng ya ga mosekisiwa le gore mosanyana yo mongwe yo dingwaga di le 16 mme ka ntata go dirisiwa botlhatswa mo tsa tlhakanelo dikobo ke moruti Mojadigo mosanyana yo o itsholofetse. Motlhotlhomisi o na tlhalosetsa lekgotla gape gore o setse morago masupi a mangwe go toropong ya Francistown kwa botsolotsang basupi ba bangwe segolo jang ko lefelong la boroko ke gore guest house ko bana bangwe ba bo go tlase ga dingwaga ba diriseditsweng teng botlhaswa mo go tsa tlhakanelo
eno dikobo. Fa ntsha katlholo mo kopong ya ga Mojadigo, Mwanga o ne a tsholola kopo ya ga Mojadigo a tlhalosa fa melato ya lebisitsweng e le masisi mme ebile ka seka e tlhokomolosiwa. Makastrata a re Mojadigo ke ene motlhami ebile moeteledipele wa kereke ya gagwe mme go na le kgonagalo ya gore o ka batla go a kgoreletsa tlhomiso mme ebile go dirwa ka kelelelo go sena letshogo la gore mosekisiwa o ka tshosetsa maloko a kereke e le moeteledipele. A re molao ga o letle gore o ka fa mosekisiwa tetla go emela tshekokontla kgolegelo mo nakong eno. Re dumela gore sa se dirileng ga se gone gape ne re sologetse gore re tauta makgotla a dikereke yalo le bone ba eme ka dinao because this time is one of their own who is being accused. Makastrata Mwanga o laotse gore mosekisi wa Mojadigo a tswelele a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tle mo lekgotleng kgwedi eno e le malatsi a 17. Unkutlwe Thamage, BTV News, Mochudi Magistrate Court. Wetso molotana o go tobisa nkutana wa tsa metshameko me khaitsiri ya kente bogang sebetela o go tshotse khaitsiri ya motho. Khaitsiri ya ka te. Ga ke yo. Mathata. Batho ba ba Mozambique re ba thusa mo go kana ha ba tswa go ba reja. Mona ke tla ke rwele ke sa masigo. Ba re biditse 3-1. Ba reja. Ba. Pozere so tleng ka magala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras se sa tswa go kgapelwa ntle mo kgaisanong ya Hollywood Bets COSAFA Cup morago ga go latlhegelwa ka dino tse 3-1 kgatlhanong le Mozambique mo motshamekong o e neng e le one wa bofelo wa Group A. Setlhopha sa the Zebras se noseditswe ke Tebogo Kopelang mo motsotsong o 20 pele Mozambique ba arabelwa ke Mohamed Shamia Ferreira Jr. mo karolong ya ntla le ya bobedi fa Edmondo. Goang Candido a nositse ya boraro mo motsotsong wa bofelo wa motshameko go netefatsa fa Mozambique e fetela kwa sekamogela kgang jaaka bafenyi ba Group A ka dintlha tse 5. Re itumeletse phenyo e le gore re kgonne go fetela kwa sekamogela kgang. E ne le motshameko o se motlhofo kgatano le Botswana jaaka e re lefela mo metsotsong ya ntlha ba tsaya ke tapele fela re ne ra kgona go ikaga sešara boela mo motshamekong ra tshameka tshameko ya rona e re etwetseng. Bontsi ba batshameki ba mo stopeng se ke wa botlana mme gore ba kgonne go fitlhelela se ke katlego e kgolo. I'm so happy to see these guys under 23 qualify to semi-final. We have played a very good first half with the new system. We were very positive, particularly when we defend. We defend very high. Ke tsaya ke re simolotse sentle segolo jang mo karolong ya ntlha jaaka re ne re diragatsa se re ntseng re se dira. Re ne re tshameka bontle ke ka mo re ne ra kgona go nosa pele fela ra thoka lesego jaaka motshameko wa rona a na bona karate e khibidu le ha ke sa dumele gore o ka ba e filwe fela re itumeletse ka fa setlhopha se se tshamekileng ka teng kgaisano ya fela yotlhe ke lebile gore ke batshameki ba botana ebile bontsi jwa bone ke la ntha ba tshamekela setlhopha se setšhaba. We try to maintain a consistent attacking form. It is why we got some opportunity also and to score, but congratulations to my player. They didn't give up. They fight until the end. Sano za National Youth Under 25 Championships tse di neng di tshwaretswe kwa toropong ya Jwaneng mo go tsone go ribolotswa bafenyi ba batlayang go emela lefatshe leno la Botswana go dikgaisanong tsa mafatshe tsa World Youth Championships ngwaga yo tlang kwa lefatsheng la Australia. Dikgaisano tsa Singles Bowling Championship di tshamekile mo maletseng a mabedi mme di ne di ngokile batshameki ba le 20 le bone go tswa Orapa, Jwaneng le Gaborone. Mofenyi mo letlhakoreng la bomme ya nna Kutlo re baagetse yo a neng a eteletse bomme pele go tswa kwa letsatsing la ntlha la kgaisano a latelwa ke Tshepo Maphane mo go a bobedi fa Ayana Mohammed a feditse mo go a boraro. I'm very happy that I won first place. Itumeletse gore ke kgonne go fenya dikgaisano gore ke fenye jana ke ne ke ikatisa beke le beke bakatisi ba rona le bone ba re fa maela gore re ka kgona go fenya jang.
metshameko e re neng re simolola ka yone e ne le thata mme go ikatisa go nthusitse. 25 youth championships. The games throughout the tournament were very tough. Like I said, practice makes perfect, so I just make sure I'm always by the jack. And nngwe di ntlha tse le re di dirisitseng yana go le go nyenyane ke kganya gore ngwana mo setsana ga ana kgatlhego epe ka lo thata mo bowling. Re leka go la go rotloetsa batsadi ba botle kwa ntle gore re rotloetsa gore ba rotloetsa bana ba bone ba tla go tshameka bowling. Gone go teng di-center tse le ne di tsile ka tekatekano e lekanang ga teng bana ba lekanang ba bong bo lekanang mo metshamekong, mme re eletsa gore mo competition ye nngwe mo gangwe o tlang le tse dingwe tse di latelang e be le gore yaanong ngwana wa mosimane le ngwana wa mosetsana ba go laela sentle mo motshameko wa bowling kwa. Mo dikgaisanong tsa borre maemo a ntlha ga pile ke Thabo Makopa yo a neng a eteletse pele letlhakore leo go tswa ko letsatsing la ntlha la kgaisano. O na longwa serota ke Rudisa Malebogo mo go a bobedi fa a boraro a gapilwe ke Edwin Nyoka. Ke na ke encourage banana gore ba joine bowling cause nako e ntse a ke re to bole ko greening, so wa avoid abo drugs and dilo tse dingwe. So guys, join bowling. It's completely fee free. How to know duela sepe gore join bowling. Gore ke bo ke fence today. Ne ke trainer mo goma so like every weekend. Ka to go sana se se tsira. Tota se motho a ka se buang ke gone gore ha o lebeletse dipalo tse dintsi mo jwaneng ke yone the hub kana le helo la re ba bona hala bana le leng gore le thokilwe mo Botswana go nna lone le leng gore banana ba tabe ba direla di-tournament tsa bone tse e leng gore ke tsa bana dithuto ding di tshwarelwa mo jwaneng hala ka re itse gore re ba bona ke mo e leng gore re kgobokanya bana ba ba tswang ko mahelong a harologaneng gore ba go kopana ba re jaanong tournament maetsho hala ka Botswana ke yone e leng gore ne re tshwaretse yone tournament ya banana ba rona mo Botswana. Ditlhopha tse di fentseng di tla bo di ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe tse di tla latelang. Thato Ranna, BTV Sport, Jwaneng. Motsweletso ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo mme nna le wena tla bo re kopana gape ka nako ya bofera bongwe ke re fa tshela o ka teme ya sekgoa fela ka se sebaka tla ke bisetse ka go Benson Phuthago go gakolla tsene le di go ga kwa pele kgaitsedi yaka. Thank you kgaitsedi yaka. Ha go sa tlhole tse di thatake. Ha go sa tlhole go le tse di thata mme bile ke ratile pego engwe ya gago tota e ne bua ka gore balemi ba rui ba hokoleditswe ditlhwatlhwa tsa ke re ke so se sentle thata se se kgothatsang mananeo go kgokolo ke re batla thuo le tlo kgokolo wetso ga gona le gelo molato re di atla re bua ka hatsela Botswana le tse dintlanyana tsa teng mme a re pele re kgaogana ke go gakolle ditlhogo tsa Phirumane ya Kajeko. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gore ga kwa Namibia pele ga ditshupo tsa Swakopmund Trade Expo ka moso. Le kalana la Okavango Research Institution le rotloetsa go nonotshiwa ga merafe gore e bone dipoelo mo mohameng wa bojanala. Mme mo go tsa metshameko setlhopha sa The Zebras se ntshwaditsente ke sa Mozambique mo kgaishanong ya Kgotsafa e tsweletseng kwa Afrika Borwa. Wetsone di lekalo dikgang ga go di helana kwa ke yone e gangwe gape ya bong e le mabifi re tla bo ra go hela jalo kwa go batepolo api go utlwa ka moemo a bosa mme re ska ra lebala a re tšhentšheng ha tsele la rona moenyana pele le bone la wabo a nne kagiso. Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka seemo sa loapi sedi ya ke leader wa dikgomo go tlhotse go apogile go ikutlwatsa go dibutitho mo sekologo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno fa re lebela sentse loapi mo maitsebeng a ne se respetsa fa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tsela ka moso gona se tsorobe go apogile a lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya diphefo tse di mašetla mo dikgaolong tsa gantsi kgalagaji le borwa ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo. Mo phakeleng gona se go ikutlwatsa go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi le bokone botlhaba ka botlhano go ya go go bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe gona se tsorobe go le mololo ka boferabedi go ya go go lesome.
fa re lebela mo tshokolong gona se se go ikutlwatsego le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 20 go ya go 20 fa re lebela ditoropodi mo borwa ba Afrika gona se se pula ko Port Elizabeth ka 20 fa ko Maseru le Manzini gona go tla go apogile ka 25 ko Manzini le 17 ko Maseru Antarctica ga mo le Beira gona se se go thibile ka bontlhabong ka 25 ko Beira le 17 ko Antarctica fa ko Lusaka le Harare gona go tla go apogile ka 20 ko Harare 25 ko Lusaka go tla bona dibata tsa gore ko Dar es Salaam ga mo le Blantyre ka 30 ko Dar es Salaam 22 ko Blantyre ke sone se se masela pele ke le tsretse go le kalo boroko. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor.